time to enjoy my lunch. Chak haurage miyam. Hangam kangsoy in haurage ko. What I'll do is just take some dry rice. Wow. Sum chap si yam hawe kom. Sum hi tot pu alai de ma haw bu khrawa le bu kom. Adu cha kang si dum chin de khrab ra ka sup thak ra cha bu ko yam hawe. Maina. It's so delicious. It's so satisfying and comforting. Wow. Maina. Wood ear mushroom is called patnon in my dialect. Patnon. Tôi luôn nó patnon kawi ko sisi ko. Yam hawe cha dab koire sisi. Kangau si yam hawe. The wood ear spicy salad. Wow. It's spicy, chewy. Hawe. Mlok shaba. Ngari. Manam phajan thola em. To sanam ngim nam hawe. Asi di khoi dum basic chutney ne ko. Khoi sum sem ra cha nei ba ko ngau bu di ai gi sai dum ngau ra to cha ram ning si ko. Hangam si yam nauri bin hawe yam. Bangalore se pra nong jo tha ma ngi hauji kan je ko. Numit mari manga se nong continuously chu ba khajik su chu de ba phajana chu ba ko nong kan chu ba. Asum kang soi thom du hangam do li ji haute bu ko. Hangam se nau bu ne yam hawe. Soft oi ri bu ko. Asi mushroom se ai de dum ku pam de mak cha ba dum yai bu ko. Natana toin di cha ning de sisi ko. Masak su krira am ta ui bu. Mayam nai bu support taw bi ba no si bi ba comment phaja ba I bi ba gi damak yam thagat cheri. Ai su noi gi comment sing si reply taw na hot ni bu du sumrak mak ti thau hi bi chit thau hi si yam yawi bu ko. Comment reply taw bi de hai na noi ta bu taw nu u da bai ni hai ni ko. Miyami comment si reply taw ni ko noi comment pa de yam nungai wa khan si yam nungai bu ko. Noi gi support u bu da noi nung si bi bu u bu du yam wa khan nungai je miyam. Mathang su dum support taw bi yu hai jeri. Isi de si wai de lo si ne lagi. Mathang video de una si. Thank you everyone for your love and support. Bye. Take care.